Prva trojka, 3-4. Na drugoj strani precizan je Saša Abramović, prva trojka za goste. Prva trojka, 9-11. Ivan Kučeta, izvedačenje, 11-11. Burić, prvi faul. Saša Abramović, pošto je za goste 11-13. Saša Abramović.
11-17. Neven Zborović, 14-19. Goran Sakić, 14-20. Izmena u ekipi Tamiša. Branko Jeremirov na terenu. Danković, oba puta Partizan. 14-22. Dejan Kulić. Goran Čakić.
Ivan Mičeta, 3 poena, 5 trojka Tamiša, 9+25. Izgleda kupi Tamiša, Dušan Kukić. Još jednom Ivan Mičeta, 21-25. Ivan Mičeta, za iznenađenje, 25-25. Tamiš organizira 25-26. Davor Perak, Tamiš vodi 27-26. Vasilije Vicić, 27-29. Branko Jurginov, 3 poena, 6 trojka Tamiša, 30-29.
Davor Cerak, Stanić vodi 32-29.
Abramović, 39-38. Vasilije Icić, novi pojednik, 39-40. Kulić, Kanis Stvarno vodi, 41-40. Kanis vodi, 44-40.
Boban Marjanović. Saša Avramović, izjednačenje, 44-44. Ivan Ličekar, treći faul. Goran Čakić. Ovog puta Gorski dobio 44-46. Slobodan Lalić, izjednačenje. Goran Marjanović, 46-48. Saša Avramović, 46-50. Slobodan Lalić, 3 poena, 49-50.
Jasin, Slobodan Malić, 10 pojka Makiša. Ivan Ličeka.
Boban Damjanović za 54-61. Vasil Ničić, timeout, Daniš. Slobodan Lalić, 11. trojka Tamiša, 57-63. Izmjena Dragiši, Julija Kazimirić, izašao iz jednog Čapara. Slobodan Lalić, 3 poena, 12. trojka Tamiša, 62-65. Daković. Branko Jeremijev, 64-67. Marko Vuković. Ivan Ničeta,
Odlično je Zekanović, 66-69. Izmjena branka Mizuri, Nekolić, Kavalović i Goran Čapić. Saša Abramović. Dejan Đurić. 68-72. Ivan Nikota, 70-72.
Nikita, 3 poena. 33 Kamiša. Kamiš vodi 73-72. Između ekipi neanalizirana kada je Nemanja Krstić, izašao je Nemanja Dangubić. Darko Jeliminov. Kamiš vodi 75-72. Marko Luković, izmena u ekipi neanalizirana kada je Nemanja Zaravić, izašao Goran Čakić. 75-74. Slobodan Radić. Vasilij Icić, 75-76.
Slobodan Lalić, Mamić Pomovi, 77-76. Slobodan Lalić. Slobodan Lalić, oba puta precizan. Mamić vodi 79-76.
7 brojka za Mobilizuru, 79-81, timeout Kamiš. Izvršenje 81-81.